Mwaramutse muraho, nkuko mubibona rero twageze kuri za hegitari 6. Murabona ko ari hanini, ni heza, haraterereye, hagenewe kubakwa amahoteli. Igice cyo haruguru nkuko mubibona iyo za hegitari 6, aha hantu hagenewe kubakwa amahoteli, ni heza cyane. Icyo ni ikiyaga n'amazi tureba n'epfo. Aha ni hagati, murabibona. Izi ni za hegitari 6 rwose tukigenda, uragenda ukananirwa rwose. Ni heza cyane. Abenshi babonye akavideo ka mbere barambajije ngo ibi biti ni bwoko ki? Ibi biti nibyo bakuramo amamesa, amavuta y'amamesa. Bavandimwe mfura z'i Rwanda rero, ngiye ya mari y'ubutaka, dore ngaya amazi nayigereyeho. Iki ni ikiyaga. None isambu rero, uburyo bwiza bw'isambu rero mutamenya, dore ukuntu isambu iteye, iraterereye, nta kwirirwa usiza, ni mu mahoteli, hararyoshye, ni uburyohe. Mbega isambu. Abo ni abaturanyi baho, ukazamuka. Turagenda tukaruha rwose. Iyi ni ya sambu